imbaraga z'umutima. Bwana asifiwe. Ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kandi ibihe ntibikakuburangare. Amen. Umuntu wese, hari abantu bari hano muri Amerika bari muri bino bihugu, umuntu wese uri mu kugenda kandi sinzi umupapa wavuze ko umuntu wese bari mu bihugu by'umuntu. Amen. Iyo uri mu nzu yawe hatubamo kwambara neza, uzi ugenda ukagenda hanze wambaye neza kugira ngo umuntu akurebe. Siko se? Ndiko numva ahari abahezi umugisha utanazikeye. Bwana asifiwe. Yabonye mwaberewe, yabonye mama akinze. Haleluya. Ibi byose birakora abafite ubushobozi cyangwa abahazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko bene data kuko tutazi ko twageze muri kino gihugu, kuko tutazi ko twokivamo. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana yagiye impindura muri ubwo buzima bwo kwikorera igitiga, kikorera ibigori, kabijana kabanda ikirwa y'ukiri. Bwana asifiwe. Umunsi umwe Bwana asifiwe. Haleluya. Bene data mufashe kuza Kristo. Haleluya. Ipuzumva ntiyashaka kumvura. Amen. N'ubuhamya bw'Imana. Bwana asifiwe. N'ubuhamya imirimo tenjo muri igihe gikorwa y'Imana. Nabonye ibitangaza by'Imana. Haleluya. Kandi nzamubona ipurizo nagiye Imana yajanye ku ishuri. Amen. Birashoboka uwo muri shobora no muyambaye kutazabika utanatekereza n'intego yawe uri hano. When you are here, what you are doing, what you will do in your future. Bwana asifiwe. Amen. Haruza wicara kavuga ngo se kuki ndi hano, ndi muri kino gihugu uzicaramo ukabibaza. Haleluya. Amen. Hari umusozi uzibaza kavuga kuki ndi. Haleluya. Imana bene data izikora ibikomeye. Amen. Amen. Imana yadukuye ahantu dushobora. Iyo mbitekereza bumwe naje nzatangara. Ubwo buzima kubijana mw'abana twabaye ku mbunda amasaha 28, imbunda 4 nijoro, imbunda 4 ku manywa, tutoga tudahenda umwenda. Bakoze data. Amen. Umwenda nambaye ku mubiri nawubara nyamwezi 15. Amen. Ariko kwezi atari ubuhazi abazungu y'Amerika so bifuza gusigarira. Amen. Nabaye mu buzima bw'Kizi amezi 16. Cyari kizu, cyari gisoro. Abana umuntu wese famiye aha habaga harangaye kuva hariya ukagera ko kuri yasa ukagera ko kuri amasitari usigara kagakure gatoya. Ni amasomo muri Kongo bazaga bashira kibiju isomo bazaga bigishirizaho umunsi badushirizaho hari ko kuri itari hari isumari bazahagarara yigisha hari sirisizi twese turabanza turahindukira. Ariko kubera ko hari hakonje kandi ari hatoya wazi uryama umuntu ugafatana n'isi twese turafungana utumare tumanuka hasi isi imeze nk'iriya yo hanze wazaga wicara umubiri ukipfundika. Amen. Umubiri ukipfundika umubiri ugashira hagasigara umubiri. Ubwo kubera kuko nk'aha mu rwicariro hari inyama nyinshi zamara gushika zikipfurika kandi amabuye y'ubwejege atazomenekamo amashira waza gutangiramo kwishima ubwenge bugasa n'ubushize. Imagine kwicara ku isima ugaca bukira ukaryama hano amatako akaba agashishuka. Ijoro nari mfite nini ubwo nari mfite umwana w'amezi 7, amezi 10 nari nafunganywe n'abana 7 kandi mfungwa mfitiye abamama bo turaza kubona nimuza kuza ukagira amahirwe ndaza mbabwira mukuru neza. Haleluya. Ubona ngende ni ukuri sinkusaza. Haleluya. Ni ukuri sinabuze icyo gukora naje ngo kwicara
tuzobibonera umwanya kuko ntubibona nyine ngo turabo tutazi ko kwicara hano ugaca mubwira bahetse kumbwira ngo kandi ubuhamya barambwira ngo tumuhaye iminsi itatu none nagera ko hagati nkababwira nakugenda babwira background mbabwire n'igihe cyo n'ubuzima bwa prison mbabwire n'ubuzima bwo muri Amerika nabwo nzovuga minsi itatu ya minsi itatu mbana bike banyongera uwa kane nawe bariko barasaba gatanu mana yake mtuzanga amezi 16 kuko murabona ko ntubivuga hano kandi buri munota wose ufite igitangaza cy'Imana Bwana sifiwe bene data turiho kuri munsi umuntu wese ugenda agashika agatekereza makanya turiho kuri munsi haleluya amen Bwana sifiwe Imana iteye ubwoba Imana irakomeye familia yanje bazaga batuhereza nk'ibikombe 9 cyangwa bakatuzana nk'icumi twadukombe twa plastic uncooked just lunch time ubisoma imibare wewe utekereza abana bawe tuza tukaza tubigamura kuko twafunga ngo umwana wawe udafite amen uwo mu n'isafuriya kimwe n'iveri iyo veri umuntu nasana nagishika bakaza ngo wowe wose ufite ntakiranizanye amen arabaza gusubira neza wigengere hari izo nazo nabonye amen bene data Imana none tuzakwigira inama twaguteka muri icyo gisafuriya kimwe riko ku bantu 35 ndabizi ko mwese mwabaye mu kandi amen ndabizi ko ubwo buzima mubuzi ariko gitangaza kiba kintangaza nuko umuntu ashaka akabwibagirwa kandi yamara akamwibagirwa ubundi wamuvuyeho wamusigayeho haleluya ukamuca amazi amen uko utazi ko wabivuye n'uko utazi ko wabisubiramo amen muri familia yaje tukasha bivera y'ibitoki kandi veri igegero tugasuka mu muceri mu kaveri ka plastique wamara ugacisha hagati kugira ngo utarushobora naho mwiza ukuri atari data mu ijuru haleluya nuko iveri imwe mu bana umunani bandetse abana barindwi naje umunani udatetse ari igihe kimwe nasenge agasafuriya muri kanisa amen bene data we asa wumva ko usara ukasarukira kagenda abasirikare kababwira ngo bashaka kujya kuri toilette twagana tumara nk'icyumweru bitogera kuri toilette ukagenda ukabwira umusirikare kamubwira ndagenda abasirikare babiri bakamushobera no mu gihugu kwicara kandi kristendi amara gusenga ukagera gutya ukunda agasenga amande Imana dore akora kwisura akora amande Imana wese harimo sinigeze kugira ngo rero ariko uziko uko wandebe ko nzi ariko amande Imana n'ikije nisi babaye mu kanisa uko murabizi zukuri ari gikombe kimwe kuzubaho kabamo bashidikanya Imana ariko nubwo navugaga gutyo sinigeze kwigeza ku Imana n'ujunda hafi nazaga mbwira Imana ngo Mana sinzagutekera ngo mvuge ko ndahawe kabwira Imana ngo kuba niho n'umugabo wanje abana bacu bafite iyo ndahaba abana tubabafite bivuga ngo hari Imana murego kamubwira ariko se ibi byaduciye twagize ni igikweri nakoze gituma noba nk'ubuzima kabwira Imana ubwo bana batatu abana iyo mwembe bazaga barya ikabatera diyare y'amaraso mwibaze uvuga ndakoroka amen diyare y'amaraso mu buryo umwana atoba bene haturuka umwanda hakipfurika ishute birimo amashyi umuti twazaga tubavurisha twazaga tugenda tugaca ibibabi z'amatomati tukazana n'agasenga tukabonye aho abasirikare batekaga bakamena hazaga hamera amatomati kubyaza amera no mu bita
Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana ni hivyo. Kwa tunasha kusema. Imani ni mjumbe numva ko nishimye. Haleluya. Data wanjye Mana ni biki. Haleluya. Bwana asifiwe. Nashika Kristo. Udakane. Etumbi musi. Sinaza ndatekereza ko nzokora ubutumwa. Naza nifuza koma icumu umutware wanje akazana ijoro sinziriye. Haleluya. Akaza nsinziriye ndapfa kumubwira amakuru. Kamubwira ko bwatumuhize we ujya kumperuka uko zage tinabara kusema kama ariko kumva mfite nifuza kubimubwira bene data. Bwana asifiwe. Ukayitekereza akavuga ngo uzubonera kuri YouTube. Amen. Icyahageze gusa nuko ndazaga nshaka kubwira amakuru y'inzabaje. Haleluya. Kandi nzavuga ngo sindi ona wa story yacu. I'm not the owner. Iyi story kabuye yofasha. Bwana asifiwe. Kabuye yofasha yo bari mu Amerika. Akugeze uzugenda kwipima ngo urwaye ngo ufite ikibazo runaka ufite abantu warefirize. Bwana asifiwe. Ariko wibutse ibyo Imana yabikoreye so kuba ngo nije mwiza kutabana Imana nawe yabikorera. Bwana asifiwe. Haleluya. Mana yakoze kukomeye uwo munsi ibyo bicamo kuri kureke tugishemo babire cyanzanye. Haleluya. Bwana asifiwe. Musomere kuri Nehemiya kuri 2:17. Babwira uko Imana yaje kwambiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati muhaguruke ubake. Nuko bivugamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mama mamuko. Haleluya. Abasore murahari. Bwana asifiwe. Mwabonye kuri flyer kugeza muri handisi. Amen. Numvise umupapa umwe avuga ngo ndashima Imana kuko umurenge hagihagaze. Amen. For somehow. Ariko kama mtu wacu for somehow, I don't know. Aza yibwira ko gukorera Imana ariko
sense ariko nagiye muri Afghanistan kumva ko gukorera Imana cyomeke ga sense ariko nagiye muri Somalia ukumva ko Imana cyomeke ga sense ariko nagiye gukorera mu Rwanda cyangwa mu Burundi ariko bakunze Imana hari impamvu yakorera Imana yakoreye umunyamurenge banasubira sinzagira isoni nzabwira umunyarwanda uri kumwe na agomba kuba proud kuko ariko Imana yahisemo umututsi Imana yaremye agomba kuba proud umuhutu Imana yaremye bazavuga ko abantu benshi bagatekereza ngo abahutu bose bakoze jenoside impossible hari abadamu hari abapapa bazize abatutsi abahutu murabizi cyane ariko hari impamvu Imana yakuremye umunyamurenge kandi Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira kugira ngo akure mu makuba Bwana siwe one thing avukira kugira ngo akure wabo mu makuba haleluya twagize ibyago byitwa amacakubiri amen twagize ibyago byo kutigira mu bibazo kandi aho hantu ushaka akaba atondekambutsa no kunyanga amen hari impamvu n'abaye umunyamurengekazi n'abakwiye amen haleluya nari mbaye mbabwira ikibazo niba hari ikintu ubwira igishiyari kuri iyi si Bwana siwe nuko nani nako umunyamurengekazi ese ko usiko kuvuga ko isoni yenu Iko batwanga ariko tukora isoni no iyo tukifite umuto cyo giterwa amahoro kama bafite icyo bakuziza ko kuri mwiza ko nziza mu kitu cyiza yene uko neza nakora ababwira pata ariko sinigeze kugira kana mbibwira ngo ifite mu mpari ariko sinigeze ni na nibi cyane nashakisha kuyakora kenshi muri Kristo ni kuri ko nabwira kumva ubagara makuru oya yumvise ariko ntiara kuko bazaga tugira ngo abana tuzobateka tubatekerera amabuzi kandi mu bikora umuzara nyinshi abana babatakira inzara ntabwo kabwira Imana uko nzongere batekera abana umuti ukamubwira ngo igisigaye kumwe gusa n'ukuyamo urarinze ngo abana umugabo wawe yarapfuye urabona ko nta munsi n'umwe murageze twigeze dutekereza nta na munsi n'umwe ashere yigeze kukugarukaho nta na mugira neza n'umwe mukira kwacu kone badukuye ahantu badukuye ubushimayi bagiye kukwicikana utugere kugerekana bagerageza kukwicira kuri kabeka muntu wabo batsinze bahagaze kabiri biranga batujana ubushiminani muri efo yikana agatuzi kandiru uko badukuye ndaza kubwira abamama babwira ibyo nini ukuntu twavuye ndaza gukora ibintu narikabwira abantu uku tuvuye ikintu cyose cyo kubwira neza kiri muri wewe Bibiliya ivuga ngo uzi gukora neza ntugukora amen kuko ni icyaha ikintu cyose uzi gukora neza gerageza gukora mu buryo bw'abasubiriramo ubu nyine ngo babwire ngo se byagenze iyo bibisije babwire ngo naza gukora iki kintu gikorera ko kwiyahura kabona Imana ibikishije reka mbabwire nk'akantu gato nisama abana baje maze kubabyara mubita amazina y'abakomanda can you imagine that umukomanda umaze kwica se bazaga bikigana Imana inzu twari turimo icyo kizu icyazaga n'ikintu abasirikare bazaga baza gutya iyo bazaga baje kujana no kwica bakaza baturutse hariya amazi imirase y'imodoka ikabatungaho mwese ukaza kumanika kwa kundi kuza baba gushinga bakajora mwese ukareba ko twakuze n'ibyo bajana umugabo bajanye bakweruka yari dogiteri Kamuntu baraje bamukuraho baravuga ngo dogiteri ngo niba tugufurira mu kugeza y'abapapa yari afite akarengeti akagira n'imiti ya vitamine amen kuba umuntu inosagiye gupfa bamwimana bitayishaho umuntu w'umpe yatewe wari umudogiteri umunsi baragiye baramwica ngo bambaye baragaruka ariko umuntu umaze gusiga amaraso ukabona abinjiye abakomanda abinjiyeho iyo sitori mureke ntitambuke amen ariko muri abo umare kuzara abana nari nzi
Nyandabo urabizi ba Kanonji ba Yamuto akamagira n'umuntu umubwira ko akitira amazina y'uri komanda watugoye bika y'uri komanda brigade wari abana baje bivanga bitambika amazina y'abakomanda. Amen. Ibyo iyo nza kuvuga ko iyo wambaye sikucyo ko mucongereza ndamubwira ngo change the negative with positive message. Amen. Don't change the negative with the negative message. You can never change somebody to be positive when yourself is still negative. Amen. You can change someone to be positive when you are positive. Amen. I was very calm. Kubera ko nageze maze kubyara umutima wanje mbere yaho nagiye gusengera agusengera Imana. Ikintu cyose intambara bazaga baza kwica nazaga mu mutima umbwira ngo niba bica nijoro ukamavuga ngo ntibimbwire imbaraga abantu b'Imana muzabica kuko ngo yaratsinze namwe mufite uruhare rwo kuyica kuko ururimi ikintu wishe muri wowe gicoki. Amen. Ikintu wishe muri wowe kuri murenge bose iyo bagiye bakaja mu Rwanda bose hariya ariko kubarakora uri kwica ufatanya n'abandi bafite ubuvuzi kubera icyo wica mu bitekerezo byawe kirapfa complete. Amen. Kama nabwira kama umutima kama ngo niba ari umutima wo gupfa n'imbavu uvuye kumanzuye kuri Satani Imana yabwira ngo komera. Amen. Sasa mbere yaho nageze gusengera none nageze ahantu nakira urupfu inda nari nzi ko izonyica naramuvuga ukuri amavuga n'abandi. Amen. Imana ifasha abamama niba hari umuntu w'umunani aje kugira azi kubera akamufuka. Amen. Nimba muri hako project noshobora kwereka abamama project akabereka kari mafoto. Amen. Imana ikura kure noneho nisa amazina y'abakomanda nyine imaze kuba kabo ubakiriye message y'abadamu n'abadamu uza mwisuzuma ukabona ko umudamu ari kwaka imbere y'abagabo agasaba ufite igisoro muraba agaciro wanasubira tukaza mu gisoro umudamu yavuze barakora ikintu babakora aza gikora hari itegeko ko umudamu kugira neza. Amen. Ariko bamaze kubyara abo bana umudamu cyaje mu bitekerezo byose baraza basirikare baramaze muri kristo niba hari abana bari bafite ishavu umunsi byara abana bato niba bafite uwo bibaza twarabafukije abana bose bavuze yuko kapfuye umwana aragenda akora akazi yari afite mu rutugu rw'umwana urabona ko nakabona hari umama ajya gufatisha abatonzi nyine zagiteje Imana izi bibiri zivuga ngo azatunganyiriza ameza mu maso y'abashaka. Haleluya. Noneho turatekereza ariko aba bana bagira n'amazi amezi 3 harabasha kugororoka n'amazi amezi 3 zagera gake imagine uwo mama wazanye impanga kabonye nabi yuko kurya sebe umubyo bwawe arona kandi n'umubwiriza niyo nambaraga kuzara ariko bishushu bagushyira mu muntu ariko nyine byari bose Imana gushira kuyamerera ako gato noneho ngo bari kwita amazina y'abakomanda umugore n'umusirikare ari imbere abari mo gufata misali n'itiri y'umugabo b'abamama mu byumva n'itiri y'umugabo ariko umugore aba ari gufata mesaje uwo mugore abamenya amakuru yabagenda Amerika yose kandi icyo gitero cyatumye badasubira bakwikira muri Yesu bakuye muri Yesu y'Ikanana bagiye kwikira ibintu muri gitambo magazi twarahafungiwe muri FBI ya Kongo twarahafungiwe hajya muri gitambo magazi n'abantu baduhaye badushyize mu ndege kubabwire iyo story y'abamama bazana ibabwira nagerageza cyangwa
urimo rugo rw'Imana. Amen. Nicyo cyadukuye kuri amazina y'amakomando. Niba tuvuze ngo iki kiza kiturimo. Amen. Imana yaduhaye amaso, Imana yaduhaye umutima wo gutekereza, Imana yaduhaye kurebera kure, Imana yaduhaye gusoma ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye planti zose zuzuye. Niki gituma tutabikoresha? Bibiliya ivuga ko ubwoko bwanjye bufunze kutamenya. My people are dying for lack of knowledge. Amen. Why we cannot the Lord? We have a Bible. We have many examples. Amen. Those Bible we read is just full for stories. Amen. Bibiliya byasoma bene data ni za stories abantu babayeho natwe. N'ibyo byacu neza. Amen. Aho Imana yatumye yamaze mu bitaro n'ubu ati bicaye tuzekere bose azana n'umugati wose muzima azana n'abapasiteri babiri gusengera abana. Amen. Arica umugore w'umukomanda w'ikamukanda mwene wabo na kabiri bandi b'Imana kuba twangayika mwanya Yesu bazaga batubona yewe bakavuga ko aba bagore n'umutwe abatamubazi bakabatubwira ngo ariko murabizi ko tutazareta ngo mwabisubisha ariko abantu b'Imana haba agasuzuguro n'agasuzuguro haba ukuriye kubwira kwamubwira kugira ngo agoze ukiyahura ibyo iyo nabi yose ukayiza ukayitura Imana. Amen. Ako kaciye uwo mugore yamaze aricara yamaze arambwira ngo ningana ngo mama. Amen. Bagiraga amazina bazaga ngo bazwane bazwimo Rwanda ubwo nzakuyakwene n'abone Imana nyine abanyarwanda zishima kwisi ngo nabo muvuga gusa ayo niyo mazina bakatwita amazina yose ariko uwo munsi change negative with positive message. Hallelujah. Amen. It makes sense? Yes. Alicara araranguza n'ubunani muri iyo prison. Andeba mu maso yamambwira ngo mama ngo nakisanga mbali na ari amubite pesanga mwana upezi kombo na mbali na kate yaravuze ngo mama ngo nakisanga mbali na yaravuze ngo mama nyere kuga wanje yana bifu kigeza kwa mbere ko mwana wisizina kuga wanje kuko batakaciye umwana bavuge maso bakora amazina yawe ibo bazara muri majina babaye abahanga n'abaje muri murabizi bazana bashikiye ku materefone bakamureka kugira bakamwandika za data bakamureka bene uko ariko imagine muri ubwo buzima Imana ikoresheje icyo kintu gisa n'icya stupid. Amen. When you understand that really it looks like stupid n'abasirikare bazaga babivuga bakamuha abo bakavuga azazora yamasi abandi bakamwanga azazora bakavuga n'abandi bazaga bafite ko tuvyumva. Amen. Baba bakavuga umugore ntakigenda bakavuga azambaye abandi bakavuga bafite ubwenge. Amen. Ariko cyababazaga cyane no kubategeka kuko ahandi hagatubaye decision kwica kuko nta muntu ushobora kwica umuntu wamaze kwezi izina rye baza banabimwe bazavuga mu mateka nta muntu witira umwana izina ry'umwanzi. Amen. Bene data dufite umwanzi ku isi yese turababaye yese twabajwe n'ababembe yese twabajwe n'abafere ariko umwanzi wacu n'uwe gusa ni Satani kandi Satani yashobora gukoresha ubishaka wese. Amen. Wewe umwana yashobora kugukoresha ubwenge ni kuri ruba rw'umunyabwenge n'abanyamurenge bakugambanira abana abanyamurenge bari kugenda bakagenda abana nta mfumbi nyinshi tuzi ko abanyamurenge bacana n'ababo ku rugamba bashyigikira kuko batabyumvishe niba bakarasana n'iki gituma twaba tugogora. Amen. Icyo gutuma nabwiye ngo muri prison Imana yagiye kunyigisha nagiriwe neza bene data muri prison n'abantu batakagombye kugira neza. Uwo mama urupande yaranizanye asengera abana ariko iyo action icyo kiteje utundi tujwi twose tabizi. Amen. Bazaga ngo bakamavuga ngo ntabwo kugira abana ngo tubahereze kujaza bazongere kubica
kusikia baba baku imhanga tukani jizina hizi chima imani lazima mimi negosie baku imani wala sifu haleluya imani ya kozizo noza kabla ujokuwa kutoka kubizo vitanga za simani sisi jambo imani za Musa aliko ikiwa ikindera passion haleluya nukuona kimuzi ko tumeze nawe iyo usema hanga ya mito ambayo moya yahi ibitoro bituza basobanuza amen wako vikumba kuwa kuimana ukuiteka yabigeneza haleluya nende dada kumpaka za kuimana uko yabigeneza Bwana sifu mshe wako kuja hata simtakaje mimi yangu na mwezi mramosi haleluya utafanya kitu kichache alikuwa hamjinaki mama mchana bali kupata kitu kitocha niki kitu wewe tunasoma kuna hamsi what happened tell me what niki chatu wewe hatuba mpa wewe kwa bazana kwa nini unamtuti akagezegeze chukutani ile chani kusikiza kile akabutu akakubeshera pe ambaye ubona kamera ngo turi mwebeke naje nabarakaza oyewe ngo ngo baratwa abana bacu kwamba tukaishe igi habatu bazaga bagenda bakaja kuhakuge au kuvuga ngo bamugambe niba mubara bakaza bakabushira muri mahanga tabake kusaka tuzirundi ubwenge bari bahashe ko ariko nari bizebere kituma batanga bwe bari muri aba ngo twubake igihugu cyacu none icyo dushaka kuganira ni uburangare tugira amen tuzaturangara sesamo hawe nabize ko papa banarabibonye muzi byinshi kurusha ariko tuzaturangara kandi ikintu kirangaye gihe kimwe twazabigishije bari mu Rwanda ariko ngo Imana yateguje ko umwana avuye mu nda tuvuge kababazi umwana umusubira mu nda nariye kubabwira ikintu azagatekereza akabwira Imana banakuvuga amenye cyangwa ibintu tekereza Imana niba yarashize igashyira muri iyo ntabwo ari cyo kizaba igifunguro cyo gukura muri Kristo none ngo mistake yaje kavuga ati nta kibazo reka gikuremo nuko muranyumva Mana yake nizihe mbaraga Imana yasubiye gukoresha biziremo umuntu yamaze gucurura uzaba ari imyaka myinshi kuvuga ngo Imana ifite gucuruza yandi ngo bayituze Yesu azogere ukuri azoshaka ubwami bugusa nk'ubashaka mu isi yaje kuvugisha abantu imyaka myinshi agabo yacuruza Mana yake Imana itubonye uzorebe iyo utashyize exit uzushobora kurangara wateshwa exit ukabura hitani ukabugenda n'umugenzi w'isaha yose kuko wataye exit hama exit abanyamurenge tuzaduta twamara tukayatamo bikaza gusaba imbaraga nyinshi ese mwabasore bacu namwe muraza musoza exit ese muri hano abakobwa n'abahungu namwe musoza exit nk'uko twazitaye because you are moving tomorrow amen abasore bari hano bakobwa abashaka kuba bari murebe abashaka kuba abahinzi b'indirimbo tumukaza mubwira ngo muzoba successful ngo mwiyumve ko muzohindura indirimbo mu bihugu by'amahanga ngo muzobe successful kandi muri muri gakoro yawe Bwana siwe tumuzi ko tumeze nabi iyo dusabe muhabaye abatura n'ibigabo bose baravuga ngo kuko uwo muntu mwiza Bwana siwe bene data icyuma kandi nugutekereza ku bwoko bwawe nugutekereza ku ntsinzi zawe abana bacu bamenyekanye amaraso y'ikiragiro imiryango urimo kumva abagore b'abapfakazi basigaye badekara bavuga akarenga twese turi abanyagisirimu ejo twavuze ngo Imana ivuze ngo uri umugabo w'abapfakazi ndisa n'imfubyi wamara ugafata amaboko yawe amen ubishimana nyakinyoma haleluya Bwana sifiwe bene data Imana yaduhaye igikorwa cyo gukora ubwoko
turi kugana abantu b'Imana y'icyago dufite tuba tujyanye na kitabo nagiye masipici njyewe ukaba nasigara kubera ibihugu nyambaye umugore ugashaka wambaye ibintu ukavuga ngo yarinduye ziri mu nzu ariko uyu usanga abadamu bigisha mu bagabo akamara agasigara y'abantu makumyabiri ariko akagenda akamagura ibitenge bitagira umubare bidafite n'icyo umuntu atazabona ntabwo umuntu usohokana impuzu zibiri impuzu urayisohokana y'umuntu ntabwo nziza wasize mu nzu ariko kuvuga ngo wa musaza mbega uhure n'ibindi warasura abasaza bagatungana ku madorari makumyabiri w'ababyeyi amadorari makumyabiri w'ababyeyi amadorari makumyabiri amaze akazi guhamagara haleluya ndabizi abayobozi bagira ariko tuba ku mbuga z'abamama nari mbabwira ejo hari urubuga muri Arizona tuba ngo dukore ducecetse n'amama uzara w'imyaka 90 aza gutanga ntabuza kwishyuza ubundi mukaba tuvuga ngo idolari tutagira igihugu na kimwe muri siporo abanyamahanga bazatubwira ko se mwamenya umurengero ngo abasore abanyamurengero nta musirimu bose muzamubwira ngo umurenge hazo ni bamwe bazoza gutabara umurenge wicaye yewe hari uburyo butabara uri n'ahandi amen hari uburyo butabara umusanzu wawe butabara umurenge yewe umusanzu wawe woramye ubundi mwana uri hariya wataye umugore wakabahaye amereka amaraso nagiye mu mirenge ngo shike kumirana n'abana bane barashwe kwezi ku cyumba ku rukundo na kabiri bana bari basigaye bakangana bene barishije mu ndege nabuze nabwo umwana umwe bari bamurashira ngo bamurashufuza ubundi bamurasa umugongo ubundi sita bari bamurashira ngo bamurashufu bakura intebe muri kakadege babarambika hasi mu ndege mutekereza ngo basekuze bahari bakora umunsi nari umunyamurenge kugira ngo dushime Imana y'umurenge harimo abamenyeka amaraso warasura hari watanze ikiguzi namuzuka icyo kiguzi ni utagihaye agaciro ukabona ko muzi bifite akamaro ukabona ko ugomba kugenda icyo ushaka gukora cyose ibintu bidafite n'agahunda ukabigurisha amadorari 20 gusa ni ukuri bati turabo kubabarira bibiri ntabwo bakuru uzoza kumara gukora ibigenwa n'amategeko ngo muze kuvuga ngo turabagaragara batagira turashimira abantu bahaze ubugingo bwabo turashimira abantu bigeze kuba abasirikare kuba barengaho bagatanga amadorari 50 turashima abagore b'intwari baba ku mbuga n'abandi ese wowe utagaragara no ku mbuga rw'abamama uzogaragara ku rwanda ukaba ubona ko bagucishije ubwo si cyo gitoro harya n'ikindi bamara iwacu umurenge umugore utaza gutanga ngo bati gusenge n'uzi ukabasa amafu bose bari mu bati gusenge by'amafu usangariye wese umubati gusenge ko abashyitsi baje ateza atanga abo bagore n'ibizana n'amagara abo basore n'ibizana n'amagara abana basohoka bakamavuga ngo bataka ngo bari mu kutugu bashaka kukubwira what you want bakubwira iki kama ni kama ukubona warashuri gacicika kama ukubona barasura ukubana bakatumira isho cyazanye mufuka pastor amen n'ukuri siko mutabizi bakunze Imana amen kuko mutaza mukora ariko ushobora kumva iyi message ndabizi ko muri bizavira muza mukora barasura ariko kandi niba ishobora kuzogera kuko kandi muri reziton uzoheshikize n'amakuru amen kuko ukumpagurutse ndanyumva nindahaguruka ngo mvuge ese uvuga ngo utarengane abana b'abasirikare umuryango twari turimo hari kuri muryango hariya barimo abana bacu abasirikare batuzaniye bibiliya yera twese twari twarahindutse wa mwana yaravuze ngo mapendo umwana pisi ngo rikameza nyamukanyakubona mapendo ntibabyumvishije akabona karavuga ngo pisi ngo rikanyakubona mapendo urumva batuzanye twari twarahinduye ururimi n'amazina batuzanira bibiliya by'abana bacu abana bacu bazaga bicira kuri parade bazaga bicisha abantu ibisumero abasirikare bahagaze ku rugamba dufite abantu benshi bari mu batuzi n'abantu b'Imana ntabwo dukora ibyo tutagomba kubihindutsa amen n'izo dorari 50 ufite ubundi ikintu
Israeli muzamumva hari abahageze hari n'abatarahagera. Ni igihugu cy'amana kitaza gihinga bazagenda kugura igitaka bakaza bakagitera bakeza ibyo kurya bitagira akagero. Muri meze buranshe yabo niho nabona igiti kimeze nka se gatekeje kici umurenge n'abarahiye. Amen. Imana y'ijuru yaduhaye igihugu cyiza gitemba ubutaka mwese murabizi yemwe kiza cyera tutagishizemo ngorero. Amen. Iriya misozi igomba kubyara umusaruro ikaba beneficial ku isi igahinga imyaka n'ikiza gituma bari bata umurenge hatigeze hakirwa byo kurya bifasha isi. Ababembe nibo bazi kubihinga. Amen. Ibi tugenda kure amazina barabaye umurenge. Haleluya. Amen. Amashuri meza barabaye umurenge. Ibitaro byiza biba byarabaye umurenge. Natwe turabona hari ibindi bitaro niba hari mutaza hano hazamutse mu Rwanda mwasanze uko hari hameze ariko hazamutse umurenge biba byatuma mwana nakwiye muri ya mwenge mwasanze hari mukavucura iwanyu. Wanasiba. Bene data Imana ibahugishe. Amen. Amen. Duhaguruke twubake. Duhaguruke twubake. Turwane kuboko bwacu. Wanasiba. Imana ibahugisha abantu papa. N'abavandimwe. Haleluya. Oya usina bavandimwe. Kandi niba tubona bivuze kuko wifuza uzigororera umutima. Haleluya. Ubikore ibitunganye kugira for somehow wanasiba. Imana ishimwe kuko idufite umurenge harahaze. Wanasiba. Umurenge hazi bakwa Imana y'Esteri Mordecai ngo mudakora umurenge ntakizobuze. Abayuda nutagira icyo ukora ahari cyatumye ngira kugira ngo umunsi twibukane. Amen. Sinzimba hari umwe yenda kakana kari kajya ariko jewe nzi ko ngo twibagira. Wanasiba. Abazungu bazavuga ngo action talk more than million words. Ibikorwa zacu tuzagukora bizoza bivuga umurenge kuruta umugeri wacu. Amen. Kubyimba Imana ni kwiza ariko that's with action. Muzoza unahaguruka ahantu uvuga ngo abandi bazababwira yanezerwa agatanga ituro ry'ishimwe. Nayo maturo y'ishimwe uzubwenge icyo wikorera mu mufuko wawe ugende ugitange ko kuri mwene so. Bana bagati ibyo naboneye kandi umurenge agakangara bwawe niragiye namenye abana badafite gukora ibintu gusa yabo kuva ngo bagende nyuma y'abandi bana. Abana b'imyaka 15 abana b'imyaka 14 twebwe abakobwa turi hano abakobwa basiga baje ku rugamba. Imana izaba bamugisha. Amen. Ndashima Imana yahagurukije abamama mu gihe gisakiyemo waba mama Imana bamugisha. Bwana siwe ariko sasa mama ndabona batishimye. Amen. Tumishimye. Bwana siwe bene data kuturaranje kandi bananasiwe. Amen. Imana imugisha ijambo ry'Imana. Ubundi kandi muze kumufasha gushima Imana yarakijije. Amen. Imana yakuyeho nagize umugisha ndakira. Imana ibeshereza abana. Amen. Muri benefise y'ubuzima nanjye kandi mutanze umusaza. Amen. Cyangwa umunsi umwe kukwano wese twazisanga umurenge muzobwire tuze tuvuga umurenge mugere mu kwibanza abashuko barabigura abantu benshi bagenda kugura mu gitura ndabaragiye muzoja kugurwa n'isukire mugere ifaranga mugere kuri kwibanza mubaka amajyana gusa at least barashyira ukuwa kuba amazi y'umufuko mu gitego umurenge hazubakwa Imana imugisha. Amen.